Assalamu alaikum dostlar. Allah talam buyurup ошоктон эң son байкелер менен жолугуп азыр конокко кетип атабыз. Жанында турган байкебиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Машалла. Мына Жеңиш акебиз таап алды. Ассаламу алейкум, урматтуу тез кабарды көргөндөр. Мына көрүп атканыңа неме? Мекке. О, десең. Медина тегиз экен. Мекке таштарды эле казып үйлөр сала берет экен. Машалла. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар. Нурлан Насиптин күйөө ормандарынан салам. Бардыңар келгиле Кудай буйрса иншалла. Салам. Шейхтер алып кетип атат. Aslında son vakıflı adam ekemiz. Şunda Atenem menen şu yerde ziyaret kılmışlar. Varınızlar şu yerde görünür. Allah'a nasip etsin. Kılgan ziyaretleriniz kabul olsun. Sizlerin okuyan namazlarınızlar kabul olsun. Cumanızlar kabul olsun. Ellerdi aranızda Cuma'dan çıkandan keyin. Light.